Kia ora tātou, this is our Hiki Wairua for Wairua. It's about kaumātua. So hopefully you fellas can learn the words because it's in the Waiata book, 2018 resource. Kia ora. It's called Kua ngaro nei hoki e. The rights belong to Wāti Puru from Taniwha Marae. Kia ora. Kia ora e te iwi, kia ora tātou e. Kua ngaro nei hoki e. Te iwi koro heke. E tau nei ngā tikanga, ki runga te marae e. Kia ora Taniwha Marae.